У Віктора Єфімовича ёсць сын, які працуе ўрачом, двое унукаў і ўжо дарослая праўнучка. А сам Віктор Єфімович пачынаў сваё працоўнае жыццё з работы ў камсамоле на Забайкальскай чыгунцы. У 1943 годзе быў накіраваны на вучобу ў танкавае военное вучилище. В июле месяце я прошел комиссию военную и был отправлен в танковое военное училище Полтавское. В то время оно стояло в горах Мары. В 1944 году, в декабре месяце, закончил его. В этом же году, после окончания, был направлен на стажировку в Баку на американские и английские танки. Свою войну Віктор Єфімович Бельскі скончыў ужо ў Германії, ды яна ўжо падыходзіла да свайго завяршэння. Потым застався на вайсковай службе, праслужыў каля 30 гадоў. У запас пайшоў у званні палкоўніка, але працаваў і пасля звальнення з арміі на розных пасадах. Заўсёды быў лепшым сябрам сваім унукам, якія тэлефанавалі дзеду, калі іх быццам бы крыўдзілі бацькі за нейкія праступкі. Дедушка самый хороший дедушка. Дедушка с детства я с ним занимаюсь. Мы с ним вечно что-то делали. Дедушка был военный, а для мальчика военный это святое. Как бы у меня всегда были его какие-то армейские фуражка, там, ремень. Я в садик, помню, приходил, брал его награды, красовался, одевал вечно на себя. Павіншаваць юбіляра прыйшло шмат гасцей. Сярод іх юныя кадэты сярэдняй школы нумар 35, для якіх Віктор Єфімович, напэўна, больш, чым жывая легенда. А цэнтральнай падзеяй стала ўручэнне юбіляру новага пашпарта. Тэрмін папярэдняга скончыўся акурат сёння, у 100-гадовы юбілей. Запыталі ў юбіляра мы і пра сакрэт доўгажыхарства, і ён аказаўся вельмі простым, выкананне якога пад сілу кожнаму з нас. Больше заниматься физкультурой, больше заниматься спортом, играть в футбол, легкой атлетикой, основной бегом. Я, например, закалял свое сердце бегом, начиная от километра и до 10 километров бегал в детстве. Вот. Поэтому в армии мне уже казалось легче это дело все. Вторая сторона заключается с малых лет, то есть с детства, больше естественных природных витаминов есть. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».